Ronda, temennya kopi. Ronda, paling ngopi. Deh, lupa ngambil cemilan. Ambil dulu lah. Im, ada kopi itu di pos. Oh, iya itu. Ambil yuk. Ayo. Cari yuk. Yuhu, cemilan gue datang. Ngopi ada cemilannya nih. Waduh, kopi gue mana ini? Bilok mama didoain kopi. Terpaksa nih gue bikin lagi. Ini ya. Wah iya itu kopi. Oh, iyalah, buat ronda. Ya udahlah, gue mau bikin ah. Yuk, pos lagi yuk. Kali ada cemilan. Tuh kan, Im, bener ada cemilan. Ambil aja yuk. Bener nih. Gara-gara kopi gue hilang, terpaksa gue bikin lagi. Buset ya. Sekarang cemilan gue hilang. Tadi kopi gue. Teh, lu lihat cemilan gue, Teh? Ora, dari tadi gue di sini belum ada kopi, gak ada apa. Lagian, tadi kopi gue hilang. Sekarang cemilan gue hilang. Terus siapa yang ngambil, Teh? Temenanan. Tadi sih gue lihat sih Bayam Satria bawa kopi sama roti. Buset, murunan tadi. Kopi sama biskuit gua. Dapat biskuit kita sama kopi nih. Kita ambil. Bocah, kopi dari mana itu? Lah, Bayi mana nemu? Nemu di mana? Lah, nemu di pos. Kopi sama biskuit gua. Lari.